What are you talking about? It's only men and women. Macam mana dia pergi toilet kalau kat public places? Okay, let's say there's a man and a woman's punya toilet lah. And there's no handicap toilet. So how? Mana satu dia? Aku tak tahu. So this issue kan actually pernah terjadi kat lain country, but I'm not sure which country, so I don't specify lah. So dia ni triggered, orang ni triggered pasal toilet dia untuk lelaki dan perempuan dia. Okay. Pasal dia toilet ni tak ada untuk specific gender. So diorang ada buat feedback kan untuk buat satu toilet untuk specifically tapi for them. orang tu buat bodoh. Ya, orang yang receive feedback ni dia buat bodoh. Dia cakap, what are you talking about? It's only men and women. Dik, tapi kalau betul nak dengar cakap dia sekarang diorang sendiri come up with so many genders. So kau expect satu mall to have like what, 50 toilets for different genders or what? Macam tak make sense apa. Tapi so there's not a mall, there's a toilet. Tapi aku rasa boleh